Pamirsa Bali nenten wantah keloktah antuk keluhan segara miwah budaya nyane nanging taler mederbe ekosistem pesisi sanema utama ingi punika hutan mangrove. Kewentenan mangrove rauhe mangkin kuratiang mawinan kawigunan nyane sane ageng. Hutan mangrove ring Bali, medui kewigunan ekologi sanema utama, tios dados pekantanan sejeroning nambakin abrasi miwa ombak ageng, mangrove taler sideng ngirangin wesanan bencana sekadi tsunami miwa banjirop. Lianan punika, mangrove taler genah mekudang-kudang soro ulam antuk hidup, wenten buron sanelianan sekadi yuyu, kedis, miwa sanelianan. Ekosistem taler kanggen nyerap karbon sane sideng ngirangin wesanan alikan sasih. Jimbar hutan mangrove ring Bali, ketar kayang 3 tali 500 kantos petang tali hektar are, sane wentan ring Teluk Benua, Denpasar, kantos Kabupaten Badung miwa sanelianan. Duane ngasa punika, jimbar inucap sayan ngereret, sangkaning alih fungsi lahan, pewangunan, sau pelemahan sane sayan cemer, sejeroning ngemit mangrove, mecanten metegas ngemit gala pungkuran pesisiring Bali, kebuatang penyarengan samian bage, mangdane ekosistem Sida Lestari. Agus Diatmike, Bali TV.